I am so excited ngale mini namhlanje. Oko unyaka uqalile siplanela yo. Waqotha unyaka wavele wathatha ubaleke khona. Isuke li-1 biba ngathi 30 minutes. So I'm excited ukuthi lafika ekugqibeleni wabuya umntana ephilile. Eyona nto ibalulekileyo ubuye ephilile. Bendine sleepless nights before nomakhulu wakhe bekunzima. So excitement yodwa. We welcoming umntwana nje ngamayeyeye. Singena ngayo ke lekuvile bedini xelele dathi dinabo abantu abasalanana bedini xelele dathi dinabo abantu abasalanana ndaba abasalanana ndaba abasalanana ndaba abasalanana ndaba isama besinipelele dathi dinabo abantu abasalanana besinipelele dathi dinabo abantu abasalanana ndaba abasalanana ndaba. Abantu